bamwita Bizimana Djihad El Capitan wa Rwanda International, akaba yamaze gutandukana n'ikipe ya Kibas yakinaga mu gihugu cya Ukraine ku mugabane w'Uburayi. Ubundi Bizimana Djihad nk'umukinnyi w'umunyarwanda ukina mu kibuga hagati yugarira yavutse tariki ya 12 Ukuboza 1996 mu karere ka Rubavu ahitwaga Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Yatangiye gukina umupira w'amaguru mu ikipe y'abatuye Teseri hagati y'umwaka wa 2011 na 2014. Nyuma yaho akina mu makipe akomeye mu Rwanda nka Rayon Sports ndetse na PLFC bakunze kwita na mukandagira mu kibuga cy'Ikasimitutu. Mu mwaka wa 2018 Bizimana Djihad yerekeje ku mugabane w'Uburayi asinya amasezerano y'imyaka 3 mu ikipe ya Wazland Beveland yo mu cyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ububirigi. Nyuma yo gukinira ikipe yakomereje mu yandi makipe arimo Deins yo mu cyiciro cya kabiri naho ni mu gihugu cy'Ububirigi, ndetse nyuma yaho yerekeza mu ikipe yamaze gutandukana nayo Trevas Cleario yo mu gihugu cya Ukraine ku mugabane w'Uburayi. Naho mu mwaka wa 2025 ubu tuvugana Bizimana Djihad yasinye amasezerano y'imyaka 2 mu ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Libya, aha ni ku mugabane wa Afurika. Djihad Bizimana ubu ni kapitene w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, amaze kwikinira imikino 60 ayitsindira ibitego 3. Kuva 2015 Djihad Bizimana yahamarwaga mu ikipe y'igihugu, gusa hari amakuru amaze iminsi acicikana hibazwa icyatumye atandukanye n'ikipe yakeneraga mu gihugu cya Ukraine. Ariko amakuru ahari nuko Bizimana Djihad yatandukanye n'ikipe yakeneraga kubera ibibazo by'umutekano muke urangwa muri iki gihugu cya Ukraine bitewe n'intambara iki gihugu gihanganyemo n'igihugu cy'Uburusiya. Bizimana Djihad akaba yarashatse ahantu yashyira umuryango we hatekanye kandi awuhora hafi, ikaba iri mu mpamvu zimwe na zimwe zatumye atandukana n'ikipe, cyane cyane ko yagiyemo ibihe byiza. Akaba yari umukinnyi ngenderwaho muri ikipe, aho umwaka ushize w'imikino yagarukiye ku mwanya wa 3 muri Ukraine Premier League, akaba yaranatsindiye igihembo cy'umukinnyi w'ukwezi. Ndagushimiye wakoze subscribe kuri Opinion TV, nawe utarayikora ntucikanwe, kanda subscribe.